Keblai pi barok syagatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Lek jengok ke Dr. Amperin yaki hospital sorkar Nongston. Pencai pat bak ki pulit bankiar lailum na udrok hamairang. Dawa ke HYC banyok madan pelang plastik Nongston. Bat sedang ke Inter-School Subroto Mukherjee Cup hamairang. Bat mentangin pa syaki kubor bakam banyak. Kementeri Berdepet ya ketenat kakot kekia ke Dr. Amperin Lingdo haka arpun riu terik jylliew ke lelik jurip iki lai teli ki hospital hapo Nongston West Khasi Hills District ki bakentup ya ke TB Hospital ke MCH Hospital bat ya ke Civil Hospital Nongston. Haka ni ke jinglit jurip lesen ran lang da Menteri Ketenat Sports ba Shakliar Wajri MLA ke Nongston ba Gabriel Walang MLA ke Mountain Road ba Methodius Dekar MLA ke Rambrai RG Momin bat ki he officer jong ke district. Hadin kete ke jinglit jurip na kaliang jong ke menteri kalai kendu ru ikiseng bahalang beper jong ke district hapo conference hall jong ke office u deputy commissioner banyakren halor ke MCH hospital bat khamtam ban ai ke jing pensyai halor ke jingra no ikitiar na kete ke MCH. Hadin ke jingya kendu ikiseng bahalang ke menteri kalayo ru banya syong jingya lang sabat ki officer bat nong tere kakwat ke kya banya tai sani baha halor ke jingdon kam jong ke tenat hapo ke district bat layo ru ban beteng biang ya ke jingya lang sabat ki officer bat nong tere ke tenat ke rep keriang jong ke district. Bangan dalam leng gadon kam bangan man ke blok ti kani gedi ke first na kata kasin ke balingkong bang dia kendu bat yaki MLAs jong ke West Khasi Hills. Idon sangut ki MLAs ni kemen Shillong ni DC don lang bat ni lawan lang u MD jong ke NHM YS jungi urang kumar u principal secretary jungi udon online ki MLAs ki doctors barok ki MOs jong ke entire region gila khot lang ki bat ne ngila yayo ngini theory ki berpun kita ki issues ki bangidon kamban mi bat ban pet kawai kalong ka issue jong ka kamian matern MCH hospital ni hapo Nongston nila hapan shift equipments na marla na do sly south some snem nila equipments meeting bayo equipments kisnew no tingila iray bato minira no shwa sama shapo mo kabat baduna kita kitiar ba ki operation tables ki operation lights ki instruments kum kita ki balik si lada pisubu hapo ka storage ki sarang no ban kan jenjar ban pendam kam kin snew no in the meanwhile pedeng gila nang wanlam susu kityar ila ai new orders na kabenta kityar ni niyo kren ya ki medical officers na prosodong ki don ki medical officers ki don problems ki kren pangkalak ki kren kren chapang ka jingduna manpower ka transfer ki nurses ki kren syapang kataru hikum kani ka review meeting nilong very important but EDC la shim khialem ya kita ki jingu jinam ki MLAs jungi matnang ne syakmat ni don sansnem duna kandit man pendep at least la dangila manle supposedly ki babha na kabeta ban pengklan ya ka kwat kya ha kacakan nong pendong ngatarai tane ka sarkar kanla pagle shibun ki kam kalala manle shibun bikam nam takibong Ka-Office jangka Child Development Project Officer Mairang harangkat kejingat Reilang ketenat pulit jangka Eastern West Khasi Hills District hene ke sengi ningkong jangka Tayau kila pelong ya ke program ban raki ya ke sengi persyak drog bat ban pensyai pat-pat halor ke jingma na ke jingdi drog ya ki kena samla jangka ni kethan. Ya ki program la rakhi kerpang ya ke sengi ya le persyak ya drog la pelong hahol jangka School St. Thomas High Secondary School Mairang. Hakani ke lang lawan ban pensyai de ketanat pulit jangka Eastern West ke bakentup yau additional SP u ba P Suchiang u deputy SP ba di Nongplo u circle inspector ba S Kharjana ke Kongbi Rinja CDPO Mairang kinong hikai lembat ki kena puli jangka School St. Thomas. Give you will teach you on how to avoid and how to be free from all those. See that? Thank you. Kami dari emak salang jongi ya kikmi kita jongi mo ba kibriu kita ba kam kodok hot kila di drugs hot kila dan kam bakla ada cikim joki Henry
maki kidai ki bapong santam ni lalu ke spak ka fau le si ni lak kan ka burong ka kor jogi ka sem jungi ni lalu andre ni ha ban wan sakmat ban school tu ba ikon jonga ilong ba bentam ilong ba kongsan ba na ha ban le na ka bentaka jingko jingkia na ka bentaka jing bahabiang jong ikon jonga kani ka tim mentau snem pakot ko ya ni ba kilat ya kata ka jing dut ke pisah awal ni na ban kilat ni kata ni prioritize ni bu na akmat ba to ha na ban dut pisah kata de se di poja ba kilap ngala no kum do la do no e ka akor ko prom jo ka yin ka sem jonga ngala do no ya ka jing start ya ka jing la jo ikon jonga hendai ngaha ban perkat pede kum no ngala ban pen bah ya ini ikon kete la nation ram ibala la bo ba ka jing bi drops kumang iyo minta na role play hadu ba POE kidon ki perlong ba kidon ki perlong basniu let's say ngilong ba constructive friends kidon ki perlong jingi ba lam sa jing ba ki ba kershan ni sa jing ba kidon ki perlong jingi ba dai ki ba long kum gei kum ka tham mo tan charum mo tan chapo nani ba pen ngop na ka bentaban ban sniu nani ban here haga jing yo jing ko jingi nani haga jing per kom per khat per kom kim rum yu jingi mo te ni dei ban fit tu kilo ki perlok ki ba ni dei ban ji nei habangi kiran benta once ni kampwa ba kani ka message kani ka khubor kan boy shati ki khna school mabini ka chang si pin long mi long pa pin salong mai kai ku mo ang isa mene pin salong ki ba he mo kinong yalam ye ki wei pa haga jing lap jonga haga por ba ngadang pendek ke master degree nangle ke master degree jonga ngale research kini ki ba di drugs bu 99% ki stang da ka ba ki ong to la si ku men le hang to ma tom nei ha to malai we ni tu prolo joi la ong ba em mam tre ka ni kam long ku ta tete na ka ben ta ka jing sneo ngapti so complain manuglero ngam la banoy ka taru hari itu ki ko ba nelam ini sa jing sneo ki don be ka por ki don be ka patience jing yang sa ban hadu ban na pen ngok be kan hari ka song hanga happy pede ni ko mo ne ya ka jing ong ka jing ta jong ki habang ikip ba ka de ka basino tinoi ki kini ki drug addicts ki de nang kong ni kipte ki ba no kum lo kipte ki ba kan ni ki stang shwa tang sisian ASEAN haka bakut pade kisalong kitsakan ni haka ba kimna sho dala de na ni banyarap kila don kam kajingarap jongi iwe iwe kumpangawai pi baga tim mentau snem ka we ka khot yangi ba nim de ban yo ben ye kitu kibala ngok haka jingdi drugs hande yin shim ye ki balong kum iwe le men le para jongi nani bhayin jongi but in persang diru bande halaka jong ka benta ni yo i mende hang tu kabenta jung lo dan doktor ki medical team namar bale nadala kni bahaya betu tang ka jingerap jong ki bahing basem ki perlo kerja nimla nak lai dan kami ki medical team lo rajin sumar ka dia nang ta dan kami ki perlo ki babahar ki ban yai de barapor nang ta gi don kam hayeng ki me ki pa ki ban kershan ki Gidan kamru ya gi nampun doi kiseng bahalang badan nasional jongi nani kijinge ki para bange jongi ru ki ban kershan ni kumen ka kasi mapi pira yo smau shupang gani ka jingdi drugs mo ka jing sneo ka bami da ka jing pendan kam Meghalaya ka drugs kumut ladapi yo i kumbale gitu ki para lok mene maksum i ba utong mulong kuntu ki da yalam sahi bat kumjuru ki yalam ki ajimut bade ban yalam sanok nei denim dei emangi ru habangi yo i perlo jongi dan ki personal para tau jongi lane ki para kelas jongi ba ki pher bage jinglau jongi imle ben jusna hala die hendai ki de ban perkat ayu ngala bande ban yarap ya ini long ne am bangan shim lane mangi baro mantakasni yin shim ba mapi lane ni baro ni kloy banle ya ka benta jongi subo na dei mangi ngan haban benfit lagi segitu ki nong kuno kita rehabilitation center etc mo ngin benfit ki don kini kelak jinyara na ki police department ru kumjo nani naki kina school film lu ban ong ya dia ong e kinong ikai kumta ter kalong
Kadi yang kamram jungi baro bangin rap. Pengteng lasi kumen ne ha kapor badang le ka tu baro play ni le ayu kidan ki bentangir ki jing slow kam de bandong tang ha kitu ki badon ha kabor ka bahe lani ki bakam sejro. Kan ne ki jing slow don kam banyara kadi ban mi hiru ha ni iwai pa iwai ladang ilong kena school ne ladang ilong ki badang kena ki bompa chong kurim ne ha kan lo ko bangi don tongin shim kani kala ngin ID counseling ngin penslur yaki ngin pesotho yaki tak ha jingla jongi Namar balay, aku ay kasi ka ba kadang siyang kalingi rawan na nostay. Iyong, ani kita ito kini kiba deep rocks. Yung kiba deep rocks kiba habriyo ha. Kasi mga bawang isa mo na bagong tapat kumplong ha. So, deep rocks kiba habriyo ha, kishlur ba ang tapat te. Te, kiya kren kumtahi. Kamu kadang nakajong kajing mentoy, bak kajing do kajing mentoy. Teka siyang hangi bagintay, Kalau kaba kam juna ka jing do jing mentoy, ya ban kian na kata, bat kalau kaba kam bon ki jing mentoy, ya shime kata. Kalau ka bangi yo quick relief. Kalau ka bangi yo jing era put katuru. Tak don ke jing ta basadian. Luksa abangi so ko lanini or sai ayan to ki fast relief la ki la ka terdei. Tujuh kajing dikiat, kajing di drugs lu, tak ada tu ka quick relief, kanai tak lagi. Hak apa ngale kita research. Kinongelam kaseng hinyaw trap youth council HYC West Khasi Hills District haka arpun ritrik jylliew kalay kendo yu menteri ke kamili akai ba Shaklir Wajri bandor khas bat ban kerpat yu ban penyok madan plang plastik ni artificial turf hanong ston. Usam lalum langkars imli Presiden ke HYC ulong bahaduk menta ke West Khasi Hills District kampat doni ke madan nilai kai artificial turf. Kumta kaseng ke kentuyu menteri ban shimkia ban penyok no so West Khasi Hills District kenang bekirang nilai kai ke district ken kiu kumbalong lem hakiwei pat ke district. Nakaliang jong menteri ke tanat nilai kai ke sorkar jela ulah kular hakamat kinongelam ke HYC ba unsa shimkia ia kete ke benta. Uni usam lau long bakasengkan sayay buddin ya ketika jing ang nuot jeng kipat ba ke West Khasi Hills District hibarok kawe. Ketika apundul terik nilai kenduk tu ane office DC nya West Khasi Hills District iba Wajri Shaklir Wajri sport minister iba wan dekat ane kapor dekat di kong tindak liang jengi kaseng nilabu ya ke memendam hu ba ni perpat ke district dan ni kenadu aku rari Oktober dais pak nyopundro ngila kenjo kemba pala sapundro teli kisnam rengim padan tangkawi kemadan plastik kajing angnut jengki samla kinong yelekai kejungi pakin yo yelekai hakat kamadan plastik po West Khasi Hills District ngai la sapundro sinam kam semba ulong tindak liang jengi ke pali liang jengki ilek krensai ba in saperkat kempang nam tajungi West Khasi Hills District inget ba Sian ingin saya, yo no ya kenika, madan plastik po jam West Khasi Hills District, nongsten ingin saya ikutin yang ini. But ngila dapat sakawai, tang nongsten hindai, insa perkat tu kawai hari yang do, nomor bahangi hari yang do, ngai ini kalau don bagi jam ini kai boker tinggi cepat tu bantu sakawai hari yang do, baca kawai karam perai. Katakan ni gaji kerja kerja ni hindai, iban lek nyempong nongsten kumba gaji ngando ngila pula ingin saya ikutin yang ini. Ngila kerpat tu yagi MLA jangi berok lain tu MLA jaga West. Bakin ya rapon budin ya kini nam tagapit kapian jungi samla irang ele kai gitu ke West Khasi Hills District tidak pet di players monkey club di bapau jungka jela tidak di players yang West Khasi Hills District mentali ke trip mulik kalau kau haduk ke final jungka MLSL tikum tak nak kalian jungi ngila ngida lesi baru kisaki bagi players jungka West Khasi Hills District hakam ele kai gila nak kiu syakmat kumta di kerparu ia ke serkar kat bagi players kina kiu kina dan kesap seiru kiru yarap lang kentu lang buat ain sang madam kejing anu jeng aslemba Kelempung yele aka jongki kena school ya kabala tip kum ka Eastern West Khasi Hills District level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament arjar arpulai bala penyat deka office terekam jangka district sports officer West Khasi Hills District Nongston lasdang no hak arpun riturik jylliew arjar arpulai ya kabala pelong hapok madan dom maulum pendeng umyong mairang hakani gelempung yele akai football jangki kena school lawan banishimenta deki school beper ki bedon hapok kani ke district lapia eki haki ar teli ki benta kata nak benta ka under 14 but under 17 boys and girls
Kiskul ki belas minta kilong nyau haka under 17 boys, kendai teli haka under 14 boys, batang arteli haka under 17 girls. Kajing temu jangan ni kelumpung kalong ban kintiwi kesap kapong yelek kai football shinrang bat kenthe habaro kawi kari India. dbmnTv. Kumshibenta ban rakhi ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lani kasngi ban yele prasha ya kajingdi drug hashitlup ka prathai kabaha baka arpundri tore jylliew ka office jang district social welfare officer Ribhoy district ha kajing tore ringkat bat ka office u district sports officer kalapulong ya kajing kop marathon ka basan kilometer ya kabelas dang na Saiden Indo Stadium bat penkut pat NSCA Indo Hall lingkadat. Hakani ka marathon lawan bani Shimenta deki samla deki rangba bat hakabana kaliang kishenrang usamla skemlang suba ulayo kuri ka nang beningkong usamla monas bongrung ulawan baar bat usamla Emmanuel bongrung ulawan balai. Hakathup ki kentei kasamla barisha khamdet kalawan beningkong kasamla silda rismakri kalawan baar bat kasamla Julina bongrung kalawan balai. Kum kadak kajing ai mensi mi kasamla ka office DSWO kala ai ru deki khusnam shekinong job. Kibawan beningkong kilayo ban khuri kasong pisa kapasan hajar tingka, kibawan baar saw hajar tingka, bat kibawan balai lai hajar tingka. Yakini kajing kop marathon lawan ban kawe lama do Dr. Abhishek Sahi, Assistant Commissioner ke Ribhoy District, ha kajing don lang ka kong Ikha Shandi DSWO Ribhoy, ba Bobby L Nongbet DSO bat kinong tray ni kini ki artli kita nak terekam jang ka sarkar ni ke district.
Day Against Drug Abuse. I think this is a very important event, and especially participation of youngsters is very necessary to just raise this message that there should be complete no to drugs, especially from our youth. So it is very heartening to see so many of you turn up. That means you have that passion inside of you and you want to spread this message also. So I would like to say to all the youth that drugs are something that are destroying our young generation. And with this marathon, you are giving this message of fitness. And when you say no to drugs, you are fit, you are healthy, and you achieve more in life. So that is my message to you. Please stay fit, stay away from drugs, and always progress in your life so that you achieve heights, study well, and always play a sport. And I can see all of you are very fit. So I believe most of you will be able to finish the marathon also. And I just congratulate all of you and wish you all the best. And thank you so much. Jadi pun kalau berkongsan itu kata. Bat mata segi bagi orang ini lalu ki nongtre jongka soka department ke kumjur kena school gini nongkai di volunteers di Melayu lah. Bani itu nagam tak kuno bani pun ya kena seliu oke melangkah salah kejungi kabaladon kabalarung agilong yin long sem Shillong di how. It is a time that we have to work together. It is a time that we have to put our heads together. The law enforcing agency like the police, I would like to place on record my sincere thanks for the dedication to be very prompt in taking action against the drug supplier, the drug peddler. And we have heard from the DSP that even yesterday also, they have not the culprit. And in the past also we have seen that police in Rivoy district, police in East Giant district, police in East Khasi district and other district of the state. They have tried their level best. But it won't end up only there. Kamput terhantar. Ban penduk yung drugs, ban game biginong free drugs, ban game biginong di drugs. Kamput tang bagi polis sosial there. Kabukongsan kedi trelang jong kinong Shillong ipa-ipa. Kidor Shillong, kisenglong kami, kisensangla, ki VDP, but we NGO, the civil society, bangin dan kena-kena training. The police kira company yo yang lead dan information dan company ra. Hadi Shillong di how matang i kamtam di Shillong di hapo urus pa ani. Kibul ki kunsamla Shinrang kumju kithei lada. Kibanglia. Jadi sibuk di long set di kopai di kopara. Kamu long dapat semai, sabun ki kimi kipa di bawah sangar. Kiwan jongin le kumno ya ki khun ki jungi. Bat dak itu ki khubor ngila poisha ka pokot tak ada penginde syam yang keblai shipon.